سلام سلام كبرات فاميلي دحمتلو تمنيتيو نايلو معنتي نايزا سوشيال ميديا زلا نايزا كريستال روك تبهالنا تا حدا نجر سلازرافوسي زي اسمال سخبلا لني نهزبنا تحجز ويل بمبالي نسي زرلهو هبت المساج كأني نشارك كورو تسمى انت خفلتنا مالتي حجزا كريستال روك نبلا زلنا كله it's God creation crystal gold silver كله زنا قويتا creation قويتا خانا حجوز يبوء بلست جوبوري اوكي حجي جن نحنا التي قويتا زبارخو نقار misuse اندحر جيرنا يو اترقوم شيطان مزيو خاني كم idolatry جيرو نتي قويتا زبارخو object ننعو benefit humanity harm نخجبر كل جيهم يزجبر تروحوس شيطان مالتي حج هاني كم تنا إسرائيل استاب كاب يجي كوز خلو قويتا بوس هنا قريباري هو معت جولد معت سيلفر كندي بقى ريتشز ناي عالم حيزوم يوم هنياتو تناتاتهم inheritance حيزوم يوم حج نساتهم جن شيطان تطعيمو لهم سكواندر جيرومو تناتاتهم inheritance انتاي جيروم دحاري بأربعة معلتي ويبقى معلتي خاطو وزقبو متي the land of honey and milk نساتهم كن 4 عامت وسيدو لهم مخنياتو انتنا يتسقاق زي أبيهر سكواندر كيرومو اتورك أكيبهم تايرومو gold calf سريحهم مالتيو اوكي نتو gold calf ورشكو gold وجميروم ات زي أبيهر زنبورم امنت أفيو اوكي مسيوز كيرومو تورك مالتيو اوكي حجي this young lady خانت لنا زلا انت زلا مالتيو اتو كريستال روك سيلا نسا maybe نصبو الى اندات امصياتو زلا انا مالسي نصبو نغريا حسيبات حق زربا جن فلطات سلازي بلا جيجا حبير تاعتب زلانا عالم مالتيو بخوم ينا كل غزي زنሆነ ነገር ክንገብር كلنا كل غزي مستقول مصحف قدس كمبير كنغورهم فتنا لنا ወይ ከአነ ዓበይት ሰባት ከም ኣሽቱዲዮም ወይ ገለዲዮም ከይድካ ክትዛረብ ኣለካ ንዝፈልጥ ሰብ ክትዛረብ ኣለካ ሕክምና ንባዕሉ ከማንሲ እዚታት ነገርስ ድረት ክገብረካ ኣይክእልን ብሓፂር ክልል እየ ሕድዛ young lady እንታይ እትብል ዘላ ማለት እዩ healing ንባዲኻ የምፅእ ኦኬ enhance ይገብረትናካ sexual desire ኢላ it also brings love to your life ትብላላ imagine that okay and we're talking about an object okay musuha you insert this object in your private part زي حجك نتقللنا okay مصحف قدس እንታይ ይብል ብናቱ እንድሒላ ተዛሪብና Psalms 139:15 ከመበልኩም I was made in secret God has planned for the womb to be a sanctuary. It is a secret place where God forms life away from the eyes of men. It is not to be interfered with by men. Hiji ناقوال نستيتي womb بتقام خبوريو okay قويتا نبعلو خماني أخبيرو ملوكت ناقزي أبير سلازحز أخبيرو بالسكرت يزحزو ማንም ሰብ ከአኒ ኢንተርፌር ንኸይገብር ኢሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጾ እዩ ኦኬ እትርጉም ሸይጣን ከንታ ይገብር ኩሉ ግዜ እቲ ግዜ ኣብይህን ንጸጋ ንሰላም ንገለ ዝሃበና ነገር ኩሉ ግዜ መጽዩ ንሕማቅ ነገር እዩ ዝገብሮ ኦኬ እዚ object history law እቲ history ከአኒ it's a form of vibration frequency energy ዘሎ ኮይኑ እቲ track ናቱ ከአኒ ካብ Hinduism Buddhism Chinese cult يمزتقوموا له مالتي اوكي حجي is entire new age you is a movement is hani it opens door to demons it is idolatry مالتي sorcery purely it's an occult and witchcraft you are opening yourself to demonic manifestation مالتي نسخن ما هتصنكا نحاده
ክሪስታል ካበይ ከም ዝመፅእ ትፈልጥ እንታይ ዓይነት ከርስ ከም ዝገበሩሉ ትፈልጥ ከም ዝጨጉር ርእሲ ፌክ ዝገብራ ዘለዋ ሕጂ ክንደይ ከርስ ገይሮም ክንደይ ገይሮም ዘምፅዎ ዘሎ ማጅን ማማህፀንካ ዘይትፈልጦም ንእምካ ክሪስታል ኒው ኤጅ ዝጥቀመሉ ክተእትዎ እዚ ሲ we really have to be careful ናና society ስኒ ብጣዕሚ I don't know ሓደ ግዜ ዘይምፍላጥ ስኒ ኣብ ሓጢያት ንወድቕ ኣለና ህዝብና ባዕልና ነጥፎ ኣለና guys I know young lady ንጽቡቅ ኢላ ንትምህርቲ ኢላ አንሳምጽያቶ ግን ዘይተረዳኣ ነገር ብዙሕ ነገር ይዘሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ስፕሬድ እንድሕገርና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንክንደይ ሰብ ኢና ከነጥፍ ንጎይታ ከዓኒ ንቀይሞ ኣለና okay we're coming against God so we really have to be careful please guys ሕጂ ዝኸዓኒ you are literally invoking demons ማለት እዩ okay attracting evil to put spell on you በቃ እታ ነገር እታ ክሪስታል ትብላ ዘላ ስኒ ሕማቅ ነገር ናብ ህይወትካ ማኒፌስቴሽን ክትኸፍት ዘለካ ማለት እዩ ኦኬ ሙሱ ከዓ we're not putting our faith in God we are putting our faith in sorcery black magic cultism is بحجيو okay ካብ ከም ዝወድ ከምዚ ስኒ ክንጥንቀቕ ኣለና ንሕና ምዚ ግዜ ኣብያ ምስ ቀረብና ግዜ ብጾሎት ወነገ ብጾሎት ንፈትሖ ንኽእል ኢና we don't need object ዝኾነ object እንድሕተጠቒምናሉ for the wrong reason እቲ ሸይጣን እዩ ዝጥቀመልና ዘሎ ማለት እዩ so ኣነ እዚኣ ክብል ኢለ እመፅኦሞኒ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ይኽፈተልና በጃኽ ንኹሉ ሰብ ሸግሮ ምክንያት ማዕት ያንግስተር ስለ ዘለዋ admire ስለ ዝገብራ ኣነ እዛ young lady I believe ምክንያቱ popularity ዝፈቱ ህዝብና እሙስ ሓደራ እዚ ስኒ ካብ ሓንጎልና ከመን ክመፅእ የብሉ ክብል ኢለ እመፅኦሞኒ እግዚኣብሔር ጎይታ ምስ ኩላና ይኹን God bless you